bi ami bi tu ti hai bule laga bin hoi amal laga kem te GSQ te sroto te Republic Day thagise etu te aha prato Hukir laga baba khap lange ago te eastern te thaka time te etu bloodshed number 1 koina motai khesa kore naga khesa to age to amakan kitab nai likha in written pra nai to orally history prai to grandfather prai ni ka khesa kore na ma baba ini ka generation passing on kore ki na ai to imchung kan to itu bloodshed number 1 ase to koina itu khesa kore thaka to aji first time ami to hele to ama president lo te ekilo jai na sabo to kile ama khan bitu manjur hoi gina naga nation kornai sacrifice koribo koina kam kora khan ase edo kornai he itia naga koisi kole to kunba manu pra to Nagaland state te hi thaka man lamba ban koribole na pare naga issue to te itu law and order issue নহয় to political issue ase to itu জানিব লাগে to কোন হইলে বিদাই এই খুশি বাবা খাপলাঙে কোয়াত মাখান বাবা খাপলাঙে খেসা কই থাকা নিসনা নাগাল্যান্ড তে থাকা সেন্ট্রাল নাগাল্যান্ড তে থাকা কোকাই ভাই খান अपनी खानी अमर शॉर्ट मानु अमर ईस्ट मानु नॉर्थ मानु तो अपनी खानी सारी के न जाई ले बिना अमा खान प्रातो के तियाबा बिना सारी पदे अपनी थिंगते नोय ले बि तानिबो थिंगते न तानले बहाते तानिबो कोई ना बाबा खपलांगे तू खिसा कोरी थके दे ये तो करना इत्याबि अपनी खानी अमा खान साइड ते थका शॉर्ट ते थका ईस्ट ते थका वेस्ट ते थका सारीबो कोइले बिना amakan prato ketia babina sari pudai aji ami ko asudai political right te tu khara kori thakpas etu korna itu line to itu ekta aro etia ami la YTC khan lote hoy suggestion ekta amakan to political next time to organize korise koile etia political party bi etia ba to टेबल ते प्लेटफॉर्म ते आइसे को तो हलाओ हेनसे को सब करे आ जाइसे में यू चोका ला कामी करे ये तो करना मैं तो इधर UNC तो शॉर्टन ते अमकन 23 नागा ट्राइब लगा ताई सब अपे UNC अंडर पे आसे ना परिसे कोइले शॉर्ट लगा भी माती भी दे शॉर्ट प्राई चांस देखना पीछे देखी बात करे पर नागा जमा करे बोले लगा तो रास्ता तो इतु ही है अरुणाचल थे थका TCL थे थका पब्लिक लीडर नॉट नागा खान भी माती भी ईस्टर्न थे थका हमार टांगसंग भी आसे खिनुंगन ईस्टर्न थे थका खान भी सब माती के ना इन्हीं का कोरी से कोई ले बिसी खुशी का हो itu prai naga unity to osol ile kole to ama baba mama kan ini ka katise to kole to tanamul special guest from YTC all the dignitaries kotha lamba nai logo ami ahati niga se khali politics kotha ke ba gibe kobo ko na bapina krina hane mol ulot पहिला नागा मन करेज स्टार्ट करू द्या पहिला तो नागा तो राइट असो को जाने ओले पे किनेगा मारो बो किनेगा खेलिबो सब कन्फ्यूजन दे थरा तमती येते आर्मी काटिबो परा नागा मन सब ही तुमंती वो इनका शो रोपो लगे कोई जना दाव जाति छारे जना बंतुक की जनरेशन होय itu pra itu apa jagati kim banu kot pra program क्या से itu respect है सबकी बल्कि itu असने की और किसाबी पहला लक्ष्य मानो किसा itu थके बोले भी जगह बहा मानो ही किसा को है उसा तो क्या से itu saya लोबले उन्हीं लोबले मन अपराध दे और हम लगा जस pra भी कोई से अम्मा यम चुंगो लगा फेवर लोबो निमती मन पिछा हानो अम्मा खंडो Republic Day चाहिए itu program tu osho हो जा pra सब खंबी हो इकी जे ना जगह सब तो
iki jagino lok kurbo to itu kwa nimti amakan kadars to alot bisa hebo parsi bole apna khan logo kiba ekta kraitet nimti han hoy kunba bhabna to yamchung favor lo bole ki aro ki bagi thagiba amakan itu zaga laga itu main history even laga nijo hatin pra pochibone ta ase ko nite aro history to naga history aro pas history ki to bisno ko thagiba ami amar yamchung khange ko bole to hoy apna khan itu para to अलग जात अलग मन अलग दामो प्राण भाल के भाबिले तो ईश्वर प्राही अपना खन के स्त्री मानो पना बोले छत्तीस किताबे मंगसा फले प्राण ना भाबे ओ ईश्वर तो नागा बिदोटे अमखन यमचुनो चुस प्रोबो पारसने की ना दुख तो बिसे पासे तो बोले भी स्त्री तो इतु नबो पारसन है इतु प्रा अपना खन मन बिदोटे अरे अमखन यमचुनो एकला दुख रोशो तो इतु न है ईश्वर उता कौन क्या चूज करो कि प्रपोज असे इतो सब ते काम करे ना तंबा सब मन अपना खन किसा गोइसा छांग परा यमचुमर परा अमखने पहिला काजिबा अमखने पहिला के चुची थाक्सी गोस उले प्रिविलेज तो ईश्वर तो अपना के चांस दिशन है इतो परा में अपना खन जो कोई थका तो होय मन पे दावा से सबे होले पे उता इतो पितान फले ना जायना वा अमखन आम्ही अमखन यमचुमर जो को बोले मन तो para pitan pala nojejen itu bahar lanti ईश्वर लाइन फले भाल के भाभी के ना किमान अपना पारा अपना हिम्मत तो bahar lanti चला से कोई तो कंटिन्यू ब्लेजिंग पास हो जाबो और एकता itu related time को para तब तो अमखन ते ये तो सब और यमचुमर चांग किमान के सब कास अमखन तो बेशी बात खुरे एकता पाथर एकता नाम एकता प्राबी कति कथा बोले बेसी असन्या से इमान करेज तो बाला ती सोलाले बेसी बाला से हामी त अपना खन के कोई थागा तो अपना खन कोपर बाल तो अपना खन ईएन पे लगा भी शेयर पाइलो से तता इता तो पहिला तो नागा सब मिला थागा प्रा ओलप ती जकरा ओलाले बाला से दे इता तो अपना खन तो तेरी कंसल्ट अपना खने तो चोला तम तो पीस ना जो बोले मान पे ईमान न था तो प्राइम में अपना खन के को बोले तो एती ये पे मन की मन आसे बोले आमा खन यम चोंग स्टार्ट को देने पारा तक तो आमा खन को का बे माचती रिलेशनशिप किनेगा बाहर डेवलप करबो तो ताकत परा मन दामो परा तो रिलेशन बनाले बिसे बार बोले छोटो लोगो भी की लोगो भी पहिला निशन होले त हम एक बार दिमाग पर आमा खन ये पे हाथम टीम क्वेश्चन है अपना खन हेड कदर तो कत तेरा के बा मी ती मन तो कासे तो हेड कदर कुन बा जगह तो चुचु के ना प्रॉब्लम होला बा अरे इति भी छरबे बाय चांस मन तेरा के ला कुन जात ताती जे दिबो वने को लोग जकरा अपना खन तो कैपिटल पे हेड कदर भी छाड़ दिबो आमी जगह साइज न कत तेरा के ला सब मानो कम्युनिकेट करगे ना फ्री आई बो पारबो ना इति भाई थाक्सी तो प्राइम में अपना खन के को आबी वो हुसा अपना खन मन संसो के भी खेले ऐसे आज काली प्रिविलेज लप पालो के और अपना खन ताके प्रा मिसाल से शुरू हो जे तो बिसी अनफॉर्चुनेट ट्राइब अनफॉर्चुनेट पीपल को बोले होसे ना इतो प्राइम भाई बाती तो और आज प्रा आमी अपना खन के रिक्वेस्ट करता गा तो कि तबे पत्थर नदी खेती इतो निमती जात लगा हमने ले शुतु नोला जी किनी का होइना नागा मिला जबो मखन भाबी थागाबे ट्राइब मिसान सेन सुन होला मखन पॉलिटिकल इशू ति मन छुतो बजे किमान होले भी चांगही मुतो दि थागा ति यम चुम फॉलो न करबो होले सेक्शन होशन है ये तो प्राइम होता है कोई थागा तो ट्राइब लीडर्स खने नोला जोन ति Northern Naga, Southern Naga, Western Naga, Eastern Naga, itu ti area kena pola ti kan sanita hai jelatani. Hok taksi. Political issue tu kita boleh be asani pra makan bagan sino parbo. Makan GSP ko issue boleh be makan do. Parata tu Naga unit kru. Boleh be Naga manwa iman tu kru ha. Itu somon, itu laga dam. Settle kru na parade tu makan do. Next future kan ninti
Makanya tu pale pe ini political right dia kharap kor thaki boy tu be makam innocent laga television dia se itu thanda problem ka pension asa lebe am tu kita ola gusa gena ko ola bal ko bo ole be thanda pra bal kotha koile iman sundur pe nali time kotha ke man shes kura se thank you kotha Dang respect and honor. Kisa thaka nimite ami kan aji ponji se itu pra ami kan ite kisa prole nohe ke na age te ki hobo lage aji ami kan pra tana time te kali nimite ami kan aji kam kora kan pra kali nimite ami kan ki banai dibo ami kan teta phane focus kure bal hole ki koi ne di bhabna kura ase in order to maintain historical accuracy, in order to maintain correct political terminology, war is the appropriate definition of it. It's a prolonged conflict, war, when two parties are involved along with the civilians with a political objective or to suppress one or the other. A war is called a prolonged conflict is a war. Anyway, this is the beginning of the Indo-Naga conflict. We cannot deny that history. American Naga madu ekta bujule thaga. Tangkul kan pra kisa likile takan naga kurai likhi jay. Angami kan pra kisa likile angami pra kurai likhi jay. Sema kan pra kisa likile sema kan pra kurai iklai likhi jay. Naga bapna kura se no. It has something to do with the Nagas, and it is for the Nagas, and it will always be for the Nagas. We have to broaden our perspective. Amikan lamba pra damur pra bapna pro lagi de. Itu jaga pra shuha pra ite ahi kena mani thaka pra itu khali yumkum lao no de. Itu tu Naga laga kisa buna laga jaga se. Amikan tribalistic mentality bishi biya se. Itu biche de clanism, area, constituency. Amikan bishi nero se to. Amikan past leaders kan, martyr kan, sacrifice kora kan ke we honor them. Poila tu daw jati pra kuruse de, automatic weapon laga, itu laga stage pe par kurge na. Ita to artificial intelligence pa khele ase to jaga te bhoi kana button press kuri kana sipai ko pathai kana upor pra mar dia ase to. Ami kan laga right ase koi kana hodai nijor laga jaga te bhoi kana ami ekla hi frog in a pond nishna nijor jaga te bhoi kana nijor sob para nishna bapna pur thakle to ami kan kete mani kana paru de itu pura ami kan we also need to modernize upgrade our movement. This is not a secessionist movement. This is not simply an armed rebellion. We are not trying to challenge the might of the government of India or Myanmar government. We are not a threat to India or we are not a threat to Myanmar. We are simply trying to assert our right as a people, as a community. We just want to live in peace. Amikan India ke Burma ke larai kuro nimite taikan ke murai diwo nimite tu movement start kura no to naga asa amikan ti khushi pra nijor jagate nijor laga identity maintain kuri no bohibo pa laga se. So this is my message even to the government of India and Myanmar. We are gathering here not to be a threat to Myanmar or government of India. We simply want to live in peace. We just want to maintain our identity, our existence. And we want our people to continue to flourish and prosper. We are not a threat to anybody. As my friend and leader Alizo has said, rather we have become a threat to ourselves. Dosman Brown hoy ke na ami kan nijor pra nijor ke khatam korle kura se to ami kan ki bapda kura se. Aji ekta aro kole mom thake ase section bishi ho jai se duplicate bi bishi thaki jai se kuntu usa se kuntu misa se bi bishi thaki se de itu pra let us try to reason where we are. Ami kan aji kun jaga de boya se. We must maintain our moral compass. Ari usa tu usa se biya tu biya se itu kole parvo lagibo to. But when the leader has become so meek, when the leaders started compromising, Ari usa tu jain thakle bi moi laga lap ho nimite usa tu side kurde to na itu nimite ami kan our future to endanger kura se de. This is the biggest challenge that the leaders should take up.
And we must make sure that we should not blur the lines. Patriotism or fanaticism. We are not terrorists, we are not fanatics, we are patriots. So we should not blur the line between fanaticism and patriotism. Our Amikantu nationalists can say we are not extremists. Ari, apni ko kam no thaka nimida loganda hasne ke pet paibo nimida. Ami pe apun ke bi kwase de. Business grow nimida loganda na hibina. Employment problem no hai to Naga national movement is not an employment problem. That we need to maintain historical accuracy. Ami pi hoshe bosti mana ase. Hukir pra India army ke kati ke na general kaito pra Naga army pi hona itu time te NSG ko Naga safeguard kuri ke na tate headquarter khuli ke na thaka tate ahi ke na tate hi 7 days battle shuru kurse de. Ami khan Naga manu khan tu na tai khan ni shuru kurse ami khan ni shuru kurse itu claim korle manu pi bisha ase ko itu bi misunderstand hoi jabo ko. Ami tu function te jawle poi thakse kun ba tu ko apni bosti pra first line question hoye apni ke liye tate jas iman dak pi ko ase to. What I'm trying to say is kun prapi ki kuru ke na thaikile pi sob Naga nimite kurse ko. So let us all be proud of our Yungkup tribe and the Hukir village for being the first victim, for being the first martyr of the Naga cause. British time de tu jadonong pra Rani Gandhi khan pra shuru kuri ke na thakise. It will be Naga history as it. We need to honor every sacrifices. Nijo la tribe pra hona ko ke na tu itu to ami la no itu babna no korle da ge ko la. Last day ami ekta koile mon thaga tu we have all made a fatal mistake of trying to assume that I'm the only legitimate leader. I'm the only legitimate organization who is truly standing for the Nagas. Itu tate pra ami khan guilty ho jaise de. Ami ekla hi age pra ali jo shapra ko anisina. Ami khan daur mistake tu ami ekla hi usa Naga nisina. Ami ekla hi Naga nimte kam kora nisina. Hari kunba ponduk pra kurbo, kunba debak pra kurbo, kunba paisa pra kurbo, kunba politics pra kelibo to. And this is the last thing I would like to say. Naga national movement, it's a political movement. It is not an armed rebellion. It is not a secessionist movement. We are not trying to fight against India or Myanmar just because we want to seek revenge on them. Our history, our culture, we want our future as a Naga to live in peace, in harmony with all the world communities. We want ourselves to be recognized as a people, as a community. Itu laga objective ase de. Ami khan to India Myanmar to chhari ke na maja te hi ekjon khatam korle try kora ase. Isro laga manjur pi nai, man laga manjur pi nai. Isro nijo pra hi ke ami khan ke sovereignty no dibo. We have been created in the image of God. Itu matlab tu we are here to fulfill the will of God. Itu pra ami khan ponduk pra paisa pra China jana pra likha pra dimag ase kiman hala kuri thakile pi ami khan nijo gorda apos ahi ke na isro ke jani ke na morom pra apni pi Naga se ami pi Naga se iki gor mana ase iki future ti ki ase de ekjon chhawo na parbo de koi ke na inika mon mili ke na kam no pra tak to rasta nai ko ite to ulta pra India mana ami khan ke ko ase to apni khan Naga mon ekta no hatak ti ku fasla no hode ko ase to 10 man hi aro tai khan to babna prasa Naga manti ki logo ho na parbo la koi kanu paisa na to ami khan 10 man laga muk bon koi dibo nimite ami khan ekta purlo bita ekta faction practice jeta hu ban hoide let us all maintain our status quo aro ami khan to ki problem ki ase solution bi kide ba hon nai na jene hole bi de imagine prasa to solution hole ami leader ho lagibo solution hole to ket namai dibo lagi hari itu ki laga politics asyo it's a self defeating politics ami khan itu laga mindset to change grow lagibo itu pra YTC kan pra itu organize pra to our honor and acknowledgement to YTC, but don't just consider it as Yungkum's property. Tribal level pra purwa parle bi bala uncle Thesha kan hai ase itu jaga pra shur pra ni do hatai itu jaga pra mainu lagi itu law kotha pi nai de aro aji kiman political groups our leaders kan nahi ho parsha ami kan kotha kurbi na next day to political groups can probably organize more process na itu kiman bi sundur hobo. So let us all try to look forward and isro laga morom legena kam kurse bil to rasta to lawo goigena
olop khata prala olop time lama lo disu. Thank you so much.